بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين بتعاقب الليل والنهار اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله عباد الله واعلموا إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار فندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار أيها المسلمون اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم إن من أشد الناس ندامة يوم القيامة أشد الندامة يوم القيامة رجل أو ناس باء آخرته بدنيا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبال المرء أم من حلال أم من حرام رواه البخاري. Mga umat Islam,
umat haulihan kita niyo. Aun na nakauna rin kato taniyo. Nagtatarad sila kato. Kita niyo rakumanin tiagaran makiamat na. Di muruaan ka matauran. Utuhan na mo kiamatan na. Intaw muhi wala di mo akiamatan na. Sa indo asin taw muhi utuhan na mo papagdula na kami. Atihon na to doon adlaw rin muruaan. Utuhan na mo kiamatan na. Mga tuan, yarim palman sinallahu ta'ala suratul mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Gaitaan kita niyo sinallahu ta'ala sinsiren Tuhan. Amin magpuna kita nuro mo ay miyataywan simbuhi utuhan na mo kiamatan na. Di na. Biyadihil mulk. Siyang kawasa. Siyang magbaya-baya. Nabang siyang kawasa, siyang magbaya-baya, magulo kita niyo. Magad. Nabiyaw, hindi na kita niyo magad. Inhansan, inagarun niya, hansan na siya. Imatawad sin, inagarun niya, tawad sin niya. Intaga kawasa, inagarun niya, kawasan niya. Ingat, inagarun niya, ingat niya. Magkarunahan barakat kita niyo ya dunya. Imma nasin barakat kasirul khairat. Magkarunahan kita niyo sa taod-taod marayaw ring hatuhan. Bukon mataod marayaw ring hatao. Maggunain tao pakaniya. Adaponin Allah Ta'ala rin magguna kato taniyo. Kita niyo yung magkarunahan patuhan taniyo Rabbul Alamin. Dahil nga sabab yan na rin ayat, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kawasasintuhan in dunya, kawasasintuhan in akhirat, kawasasintuhan in dumiran sinadlaw. Na napuno na kita niyo sindu. Ja'ala lakumul layla wan nahar. Kaya panjarihan kita niyo rumiran adlaw, nagununin tao sindu. Nagununin tao sinadlaw. Nabiyay takato tanyo sintuhan, bukon matug sa dako. Wa ja'ala lakumul layla wan nahara litaskunu fihi. Kaya panjarihan kau sintuhan dumiran adlaw, ang pakausuman niya nga kabayaan sintuhan. Naaturan niyo. Kita niyo nin halawm kasusahan. Natawid sin susa. Way sin susa. Saka ilmu susa. Way ilmu susa. Nangangadji susa. Astagfirullah. Wala kita niyo piya pag-agama sintuhan na agama ini magkasusahan. Nabangkita niyo nagkasusahan, wala na to iya ka ding kabayaan sintuhan. Ding kabayaan sintuhan mabarakat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayaw kita niyo mutas di nga pamarinta sintuhan. Dumiwan sinadlaw. Ay manusia, adlaw-adlaw yung pagpatay. Patay na bugtuin na pasiman jasad. Patay na bugtoy niya walihan iban sinjasad, iban patay buhi. Sa patay na atay niya patuhan. Patay na pikilan niya patuhan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Ta'ala magbabaya-baya. Way pagbaya taniyo, bangaon pagbaya taniyo suway magada kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta. Nabihaon buhi kita niyo. Konsum, patay kita niyo. Allah subhanahu wa ta'ala di makabukain kabuhi, di na makabukain kamatay. Biyahong kiyabukaan na itong kata. Mabuka na mapatay, wala miyuka sing kabuhi.
Alladhi khalaqal mauta. In nagpapanjari sing kabuhi bang kamatay Tuhan. Dahil nga sabab yan ng mga bariman. In kabuhi nila yung sud nila pa Tuhan. In kamatay nila yung sud nila pa Tuhan. In kataan pakaradyaan nila, hibugso nila pa Tuhan. In kita niyo biyugso na to, pabaran na to. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kansiyo lillah. Nabiyahon Tuhan ang usog magsambahayan. Dumad daw rin may masjid. Sakali ang piyuhong niya babae. Matibot magsambahayan. Bang siya magpangasawa, asubuhon, na inusog yan, magsambahayan da. Naibayta sin tao, hindi lang na magiga masjid. Nakapagtiyaon man, di na makaingatan ng masjid. Turan niyo mga tuwan. Na, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaon kita niyo sintuhan. Nang kita niyo nangita-ngita. Nangita-ngita. Intara cellphone nangita-ngita. Intara iPhone nangita-ngita. Kaya lupahan niya ang nagkikita kaniya. Bangkaw maingat mangita-ngita ay mutod kalupahi ang nagjajaga kay mo, ang nagkikita kay mo. Sindlo umiban sinadlaw. Di kapago yan. Di katapukan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaon kita niyo, hisiuring kato taniyo marayaw maghina nga kabayaan sintuhan. Sa mabintaw yaon, naginang marayaw kabayaan sintao. Ingguwa niya takabur. Ingguwa niya riya. Ingguwa niya sum'a. Mag-abbo, magparungog-dungog, magpakita-kita. Amo natin kiyabukaan sinnabiya ummat niya. Akhwapu ma akhapu ala ummati. Asyirkul asgar. Asyirkul khafi. Impiyak bubuwa-buwa ko. Jumatuha umat ko. Di nila ka na naman mani. Amo na yung sirik. Sirik na katatapok. Uno yan. Riya. Uno yan. Sum'a. Magparungog-dungog. Sinin siya tao marayaw. Magpakita-kita. Sinin siya tao usog marayaw. Turan niyo mga tuwan. Ayaw na to kalupahan. Aw nagdadara ka to tanyo. Bukong tao. Bang tao masuap mo. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaon kita niyo. Tandasun kita niyo. Isureng ka to tanyo. Marayawing kabuhi niya patuhan sindum. Marayawing kamatay niya rum ka atawa adlaw ka. Mga tuwan, na impangasubo, biyadin kita niyo makaparayaw. Biyadin kita niyo makaparayaw sing kabuhi iwan kamatay. Yarin palman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panato maparayaw yung kabuhi. Sabab biyaitaan kita niyo, ipaparayaw. Kitaon kita niyo. Agaron na to kayaw ning kabayaan sintuhan. Sindu miwang sinadlaw, hakabuhi taniwang kamatay taniw. Firman sin Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu. Aun promotun sintuhan din kaniw. In sundalutuan bang mapromote? In maranaw, sarjin mapromote, sarjin da, tarpulin. Dahil ha, upis niya harap pabahay niya. Na-promote. Nakapasig siyang tarpulin. Bangimbahay niya rin upis. 4 kilometer yung tarpulin, di butang ay kabdaan. Nakapaslong niya. Napatuhan, nakapasdakaw. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Aun promotun sintuhan.
Dahil kaniyo bukong kataan. Sabi na-promote kuwan. Mastal na-promote, mastal hambuok na inang nasya, mastal duwa, kuwan. Director na inang nasya, dua director kuwan. Sabab tumaas ng gadji, tumaas ng haan. Nayari tuwan, amoy ni makakuyag tuot. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Prumuton sintuan imbar iman. Iman na prumuton sintuan imbar iman, ayaran sintuhan. Di na to kagausan ayaran imbaran na to. Insyaitan sa laksa. Di makatong syaitan patuhan. Ang payang kita niyo, naway na rin nakita niyo misan umat to. Ayaran sintuhan imbar iman. Dahil sabihan, ang katun niya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman. In marayaw hinang simbar iman. Bang bukun bar iman sa putikatan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Bar iman. Bukong katan bar iman. Ini karuah. Walladzina utul ilmu darajat. Amoy mga tao, imingat sinilmo. Jakpat kamu. Bariman pa kamu. Imingat pa sinuno. Sinilmo. Walladzina utul ilma darajat. Bukun darajat. Darajat. Jama' bukun mufrad. Bang dainday ka to, double promotion. Biya kang bato. Colonel da siya na hinang siya 3 star. Double promotion. Allah subhanahu wa ta'ala, way comparison pa tao. Sa in comparison, tao pa tao. Di ka compare pag-promote sintuhan. Way comparison. Walladzina utul ilma darajat. Dahil nga sabab yan, al-ilmu ni'matun. In ilmu ni'matun. Biha untuanin ilmu, mulka na ibambala na. Mga unusog mga sawasubuhon, taga ilmu na lang ninusog yan. Nalaw naon. Nakapas dalawang niya, nalaw naway, nalaw na rin na magtayma, papason na ah. Tura niyo yan mga to ah. Naunwad to, nakapas sa tao, atawa nakapas patuhan. Buko, nakapas sa tao, ha-exam sin tao. Di pa nga so, in-exam sin tuhan, nakapas na siya. Tura niyo mga to ah. Na. Unin day tadi kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yatadakkaru ulul albab. In matanda maingat manumtum patuhan. Amuray mga tao marayaw nakal. May tadi mayaw nakal. Sabab sin nikmat sin ilmu. Di kau makasudhi ng di kau tay maun mag-ibadat bang nagkakangin akal. Di kau ratay maun sintao, di da kau tay maun sintuhan. Naunin ni karayaw sinakal, amunayin ilmo. Imbihaon nagkangin tao pasalan sin ilmo. Maingat, tasakun hindi maingat. Turan yung mga to. Na, unin ba ita sin Allah Ta'ala? Kul, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Pangasumuhan kanila, isinda ak nabi, hisiyo pakita niyo, asumuha kunimbaran mo. Magsali, intaw maingat, iban sinta bukol. Di magsali. Intaw maingat mag-drive, iban hindi maingat mag-drive sa sakatan, di magsali.
Bang mo drive, motor rin tao rin makaingat, nababagbagin motor, nababagbag siya. Sa maingat siya mag-drive, may license niya, sagdaw siya sa pulis. Turayan tuan. Na, palman sinallahu ta'ala, pangasuhan kuno pabaran mo. Ubos na yung pangasukatan. Ubos na yung pangasusin nabi. Asubo ako ng baran mo. Magsali. Intaw makaingat iban sindi. Nari. Nain, ikaw maingat na ka. Unin piyan na subo ingat na hindi. Maingat magtuhan iban sindi maingat. Magsali intaw maingat magtuhan iban simbukon. Di. Intaw maingat magtuhan maadat. Natatapilin iman iban adat. Natatapilin ilmu iban adat. Dia untuhan dugay ngin ilmu, dugay ngin adat. Di manjari taga iman kaway adat mo. Di manjari taga ilmu kaw mangin adat mo. Turan niyo mga to. Dahil nga sabab yan. Yan yung kabtangan si mga sila na kao na rin kato tanim. Kabtangan si Ibnul Qayyim. Inagin niya. Al-ilmu bil-Quran aw al-alimu bil-Quran intao imingat sinto pag intao imingat sin ilmu halom sin Quran sabab amu yaon in ilmu al-hadi ila tariqil mustaqim. Maghatod kaniya, magtunyok kaniya para mabuntun. In ilmu yaddo. Biada kau sindray, in pagulin mo singkuan niya, bukon mangdugtol. Biyaon tuan mangdugtol. Amin mo tulaon sarak dakula. Magpi siya, harap pasaw, harap pataas, harap pakit. Bukon impiun niya, bang humudong nga tumundong siya isab. Sa impiun niya, sumuksok ba siya yan? Paluparun niya ba yan? At tawara hindi siya ki. Di makadumundong. Naghunong ng katanin siya, sumuksok, nagbibihan ng pagparakan. Turan niyo mga to. Na. Al-hadi ila siratil mustaqim. Bang aun ilmu mo, amin ilmu yaon, mabarakat yaon, harap mo paran marayaw. Bang humudong ng katan, humudong na kaw, sabab istap na. Banggo, naguna isab. Nasa kalituan istapin doon limimot mari, humarap madto. Na, nagdugto na iban dito. Turan niyo mga to. Na. Uno pa yung biyayta, sin Ibnul Qayyim, ikaisa, hikarwa. Shifa'ul qulubi was suduri wal ukul. Hipagpauli, haatay nagkakangi. Nang insubul, nagkakangin atay nila bihaon. Asubul ako, subul ka, watawa mo po. Bang kau subul, asubul minatay mo, nagkakangi. Nabang nagkakangi, ubati na mag-usus. Abutan kau sing kalaas mangi da naruana mangi atay hakasubul mangi da atay hakalaas mangi da at astagfirullahaladzim. Amat tingkab tangan sin Ibnul Qayyim. Uno pa wa mizanul hayat, timbangan sing kabuhi. Timbangan kabuhi mo biyaw. Bukon ko patimbangan namin timbangan yaon. Timbangon mo yung kabuhi mo, hail mo alam sing Quran. Yan tutuanin ba ita sin Ibnul Qayyim mahaba. Mizanun alladhi tujanu bihil aqwal. Timbang ako ng kabtangan mo, marawra katana taw ang mangi. Kabtangan mo, patuhan mo, timbang ako no. Kabtangan mo halom sin iPhone mo. Timbang ako no, banghaw ng mataod, pamangi atawa pamarayaw. Wal af'al, iwan hinang. Wal ahwal, iwan kahalan. Yadto in kabtangan sin Ibnul Qayyim.
Kabtangan sin Imam Ahmad. Aming pagkaroon na to madhab Ahmad. Imam Ahmad. Al-alimu bil Quran. Inta umaingat ha Quran. Dahil tak piyakay nin ingat ni ha Quran. Inta uyan. Jihadatun salah. Pataurun sin Tuhanin dayaw ni arang singi niya. Bang pataurunin dayaw, paigon na mangi. Salahun bainahu wa bainan nas. Pataurun sin Tuhanin dayaw niya antara niya iwan sin pagkahiniyan. Wa salahun baina sirrihi wa alaniyatihi. Para yaon sintuhanin hantara niya iwan sintuhan niya. Subay rumayaw induain. Dumayaw inantara na to iwan tao. Aula rumayaw impuunan sindayaw ring atuhan. Di kita niyo makaparayaw sin ilmu kita na to. Batin tao biyaw naginan kapandayan kanya-kanya. Inaulaw na yung principle ko biya ini. Naghinang atulan kaniya-kaniya. Asal dalawang na mangida kusog diyan ninangon ko. Aon roadmap kaniya-kaniya. Asal dalawang nawerasin ko ininangon ko. Way na tuhan, hiyamuok na kita niyo sin Allah Ta'ala. Papag-agaro na sambahayang, papag-agaro na ibadat, papag-agaro na addat, papag-agaro na kataan pakaradyan. Na. Amoy at timbiyayta sin Imam Ahmad. Hikarua baita sin Imam Ahmad, impagkaon makajari kita niyo kumaon makaminsan ng kadlaw. Makaya sin tao. Sa intungod pa ilmo, di manjari way ilmo muhang kadlaw. Tungod pa ilmo pa Quran, di manjari mabugto in ilmo yan antara mo iban sintuhan hang kapangaon. Taniyo mga tol, yung pagkaon, kasandalan sin tao. Amin mamidpid na kaw sinapdi, sapuhon mo hadjay ni maman, long mo, pidpid igkaw. Hapdi igkaw. Sabab kaya sulayan na sin tao nagpuasa. Sa inilmo, tudyo patuhan, bang wayroon kay mo, inang kadyan, nagdosa kawang kadaan. Indo sa muhang kadyan. Sabab kimangiin kabtangan mo patuhan. Kimangiin hinang mo patuhan. Kimangiin kahalan mo tudyo patuhan. Amuaning kabtangan sin Imam Ahmad. Hikato nagkabtangan Al-Hasanul Bashari. Al-amilu ala ghairi ilmi bil Quran. In naghinang law niya bukun atulan sin Quran. In naghinang uno-uno hinang. Bukun kiawa niya, pamando dengan Quran, kasaliki ala ghairi tarik. Biya sinta umyanaw, nagparagan motor, bukun haran. Naparagan ako ni motor, matas atop sinta bukun haran. Paupis ka, rin mo naparagan nun haran, sabab, crowd na, traffic na. Sa paluparon mo na atop simbay sinta Dumatong ka. Di, dumatong siya sa putol. Bihanin tao naghinang uno-uno hinang bang bukon, nagayad sing Quran, law. Tura niyo mga to. Jackpot ka mo, mga anak po. Hikarua kabtangan niya, al-amilu ala ghairi ilmi bil Quran. Yupsidu aksal mimma yuslihu. Mataudingi niya rin sindayaw niya. Mataudin mahinang niya mangi dahil sinhinang marayaw. Sabab ubos na kita niyo piyapanjarihan sintuhan. Paagaron kita niyo sing kabayaan niya. Piyapanjari kita niyo. Di kita niyo manjari magad sing kabayaan na to. Subay kita niyo magad sing kabayaan niya. Amo ating kabtangan sin Imam Hasanul Bashari. Na murah-murahan mga anak po. Di kita niyo gabiad turagbos. Sabab, inhinang si Mano si Hamasa na to ini, alamat sing kiamat.
tiyo-tiyo da kumanin maingat maglasa kabayaan sintuhan. Hakabayaan na sin tao, yung paglasa na to, amasa na to ini. Aula-aula yung kita niyo Muslim. Biasa pantong di na kita niyo maingat maglasa kabayaan sintuhan. Suway paglasa kabayaan na to. Namura-murahan, hasabab sin ilmu mabarakat. Amunay niyaon, doon niya iwan sinadlaw akhirat, anong haraan kita niyo sinallahu ta'ala karayawan, dahil diya dunya sambil paadlaw akhirat, napaani wa iyakum minal ayati wa dzikril hakim, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa likaffatil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira. Tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala faqad fazal muttaqun. Mahuli mga umat Islam, kaya baitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun magsusun mano siya adlaw kana. Hindi magsusunin tao. May tadi magsusunin tao, hihapaan sin syaitan. Yang pana magdarayaw ininang tayang pana yung syaitan yung di ni. Naunin biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam magsusunin tawad lang susuon. Kana ay kita ni umutas dengan Quran. Inna min asaddin nasi nadamatan yawmal qiyamah. Insya laggo ipagsusun sin tawad lang susuon. Muna-muna yung magsusun tao. Insya pwede magsusun. May iba ako lang na inangadyadobo sin tao. Ikugko sa paako di magkumpli ning sabi hinhayop di sa tao muna magsusun hata uusog aula ng taga-family magsusun siya to may ta niya wala na parayaw in kawajiban niya tudyo pa ahli niya pa asawa niya pa anak niya pa apo niya susun siya to. Ayan yung mga tao. Nagpasyalin hinang. Di niya kaingatan nakaw nin ahlin niya. Di niya kaingatan nasudsin siya kay imbay nila. Yan. Pasi siya. Magsusun patuod. Kaya kahagad niya ang kabayaan sintuhan, di niya karoon. Kaya kahagad niya raakan sintuhan din niya inangon. Kaya kahagad niya liangan sintuhan din niya ratangkisan. Ang pamangit na dito ang pa. Yung pinakamangit nga kata, magsusun siya to. Hinang niya kapital yung pag-agaman niya, piangulik niya karayawan. Diarang niya yung pag-agaman niya. Turan niyo mga to. Dahil nga sabab yan, yaring kabtangan magbalik sin Hasanul Basri. Tafakkadu lawakan niyo. Bukunin man na maglawag, di kabakan. Hinangan niyo in sabab sin paglawag niyo, kabakan niyo. Tafakkadu halawatal ilm. Lawakan niyo in limu sin pangadji. Limu. Nakang limo, kasuban si mga katadago. Ayag 28, magtatagad, malimo. Mga kababaihan, amura. Una ni palawag ka to, dayaw simpagtuhan. Tafakkadu halawatal iman. Lawakan niyo in lanab simpag-iman.
Imbadyo lawakon to. Inistay long na bihaon biha ini. Inistay sintaw palong na biha ini. Lawakon sintaw. Nayari papalawag ka to. Di sala sa ti umur. Kawakan nyulong niya hatuhin ang. Sa impagkaon bang masarap, dinigin tao. Impagtuhan, di na ka mabayakatan, kabayaan niya na, wang mo kaya na naman. Wang mo kawakan intuin. Ika isa. Kiraatul Quran. Umbul hambuhok yan kami. Nagdarasing Quran, pangantin hababaw singgumi. Maadat sila. Ayaw ka mo mabungis. Magkagunahan imbang sa taniyo rayaw agdat. Hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkatul Mukarramah piya pagtapil. In addat ibang pag-iba. Innama buistu liutammima makarim al-akhlaq. Takabbur mga Quraish. Nabihawang piriglo magbalik. Quraish, hama sa Abu Jahal, hama sa Abu Lahab, nagbalik. Ayaw na ito napabalik. Kiraatul Quran, pagbasa sing Quran, pagbasa sadya, pila ng pala. Yan diaran yung mahal ka di nga kata. Hikarua, kabakan na to. Bil ibadat, hakatan, pag-ibadat. Minal paraidi wan nawafil. Hikatu, bizikri mahabbatillah. Magtumtum la sa patuhan. Bukun magtumtum la sa patao. Namura-murahan mga tuan. Amwad ting kawaon na to. Amwad ting hinangon na to. Sabab kagunahan ting kabuhi na to. Dahon na to pakamatay, amon ting kitaon kato sin Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakul, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, warda Allahumma an khulafa'il arba'ah, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أكرم الأكرمين. اللهم أدفع عنا البلاء. اللهم أدفع عنا البلاء. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر لإخواننا المسلمين في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاينة على أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.